obi biara akwaba ediba attention TV so I am to say the attention trending issues you made no eba besom na me amedi adwa me the attention trending issues you ba besom na yene mo somfo adwa na this year akosia sewa powerful bracket I me na me de eba besom abusuafo Ayana no kwasiada etwa ya on the 6th of August 2023 ene yankase Reverend Owusu Bempah edi nsem bi etu dwa anase oka nsem bi e wona sorry say honoma na ye reverend patient woni ne elders ne nsofo nketo bi e ba nfie na omoba nfie no o se erade yi a che ne se ombeye ne ho Mary Magdalene na Reverend Owusu Bempah enye Yesu wo besra ne na ho ngo ayeden kisikisi ne ho enti eyade reverend patience opamo ne elders ne nsofo nketo ano ekoye Owusu Bempah Reverend Owusu Bempah ne second hall the first hall, sorry, Abraham Omote Owusu Bempah ne Reverend Patience at almost second hall. Now we now or day oil and in your manoma for fan now who didn't need abusia for yes when yes or catch it yes a calcum ya didn't cocoon so any sofu Owusu Bempah and Tabusa for me and caught near kosher video. Me ofie na ma me bi ba me fie. Wo se onyankopon na kasa se Omeye de Mary Magdalene eyema Yesu no omeye mi bi eye me na kakra ehona me hu se maami wa ma ne mpanifo no mo ba ye nyina apie akome first hall ene ka woni me e wo me second hall ho ehona maami yi oil ene wo se papa mpacho me pese wo tena se me de anidie ma no me so me tena ase ye mu yan se maami de oil ene nam me na ho o de srasra me na ho o srasra me na ho aba manantu de kwa me na kokom e ba ya no de na me na ho wo se wono ye Mary Magdalene na me ye Yesu o ye na mka no mtimu se me nye Yesu afei maami de oili e fo me na ho twon so massage mi o so ye den yo de mu yan se vo de ni trinwi e pepa me na na ho ene me na ase me na ntam nyina ne nsa ne nam ho afowie de mu yan se o kisi me na ho adofonom wode ne katre man na me na ho na mami o ya sadie we nyina so na ne brasi na tade na twea ba na brasi ene titam ena akra metia konyam ena de mami yiyi ena me hwe ne ha ena mse wa temptation da ben na Owusu Bempah me ye Yesu me de Yesu no otimi sa ne ma we me de me mfa bi ma mesrew e ma breast ra your friend say your friend breast run mami so e kokokokokokoko na wa sofopon etini ba bi dwene no akra te se me now be lead me to temptation and I'm a bowra sunsu and I'm starting say me blow me tongues shindaba konto bianto mami wiye enaja okoye efri oko frɛ me manfa biem abusiafo ye nyina yakɔ ne yakɔ akɔhwɛ nsɛm sisi ye nyina yakɔ akotie yɛse ka akomadu nkɔkɔ ne soso no yakɔ akotie afri na no abusiafo ana brebe makwan ama ye di attention trending issue dwumadie no ba na wiye na me share say the social media handles na abusiafo be comment no like na wa share na afoforo ahu bia na sa afoforo ahu nyoma pa attention for ye oma oh my Ghana me amedi dwumadie no ebesom edi ame je so aduana de hye akosia sewa powerful bracket